Laithana kisasuk shalsakang Tripura Mandir Rwgwi social media wa offensive post Khlaimani Sabit Hossain Mungwi Khoroksa Borok Patimungno Rwgwi Argepur Thanano FIR Khlaijagmani Yagolo Fano Bono arrest Khlaimani koktuma kare सर दिन एक बार सर वेट सर हमने तो बस ब्लॉक करा है ना सर ये वेस्ट बेंगल में तो स्टेट है रास्ता ब्लॉक করে নামাজ পড়তে পারে ন্যাশনাল হাইওয়েতে নামাজ পড়তে পারে নামাজ পড়ে Koktomani bisingtu Shaiman ka laithana kisasu shalsakang Tripura Mandir Rwgwi social media wa Dalbidal post Khlaimani Sabit Hossain Mungwi Khoroksa Borok Patimungno Rwgwi Argepur Thanano Khlaijaka FIR Fiaba Argepur Thanani police rok shalnani bisingo Borok no Rwgwi ongmani Patimungno Rwgwi lukorongni khawa ase jak jole mungte nashlemong abono Rwgwi tangsalo lahar kasulai khai Hindu Sanatoni borok lahar kasumoni koktoma mankhino Patimung thayo thangu sogoi kha police সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হয়েছিল পোস্ট এখন তো আবারও দেখছো দেখেছে অলরেডি কেস রেজিস্টার হয়েছিল এটাতে 2-3 দিন আগে কেস রেজিস্টার করেছিলাম আমরা কোনো হয়নি এর জন্য অবরোধ করেছিল আমরা আমাদের লেভেল প্রায় আমরা কেস কেস করব আমাদের আশা Paithago police rok kogrumani bai rosawina harjaka lahar kasomong aslo abahai ke lahar kasusakmani bai khangni bo khangno mathakjaka thanglai sho बहुत अवरोध कर दिया सर बहुत अवरोध मैं कोई भी जाना पर समझता नहीं है सर Udaipur Nishimi Razimi Kokthum Chini Khorang